ئێمە زیاتر ئیتر ناکۆکێنوان هەر ڕۆژ ینی زێدەتر دەبن ئەف دەمەکێدایە و وەکەمە گوت تورکیا هەوڵە ئاساییکردنا پەیوەندیان دەدەتن ئایا تورکیا وێ ڕوبەڕوێ شەڕێکی تند ببە ئایا ئەمریکا ناتو وێ ڕێ بدەتن دوو ئەندام ڕێکخراوەکێدا و هەردوو ئەندامن ڕێ بدەن و شەڕێک دروست ببیتن لە بەینا تورکیایە و یۆنانیانە من میوانێک هەیە بەڕێز یەشار یاکش وەزیرێ دەرڤەیە تورکیایە یەبەرێ نەیەنها یەبەرەیە ئەمێ وەربگرن لە سەرڤەیەکێ بژارەخوا گوتوبێژ بکەین بەڕێز یەشار یاکش ئێوار باش تۆ بخێراتی ji بۆ کوردستان 24 بە خواندناتە ji بۆ van ئالۆزیان van ناکۆکیان دنابەرا هەردوو وڵاتاندا چییە ئایا شەڕ وێ ڕۆ بدەت یان نە Önce bu Despeki, konuşmalar simultane tercüme mi yapılacak yoksa şey mi, konsekutif mi? Yani önce sonra mı tercüme? Nasıl yapacaksınız? بەڵێ Peki. Simultane. Evet. Yani Türkiye ile Yunanistan Dinavbera Türkiye û Yunanê de gelek pirsgirêk hene ji berê ve jî berdewam e. Lê ez egerekî şer dûr dibînim zehmetê pêk were ji ber ku her du welat jî dê şerekî eger çêbe dê gelek tişt winda bikin û tu aliyek şer nagire ber çavê xwe. کەواتە ئەف ئاخفتنن ئەردوگان دکەتن کو دبێژیت وێ شەڤەکێ ji nişkêve بۆ ئاوێژین سەروە وێ بزان بن کی لە هەمبەر هەوەیە یعنی ئەف تنێ پرۆپاگندەیەن هەلبژارتنانە seçim veya milli Hil bijartin yan jî dibe ku hestên netewperest bilind dike dixwaze aliyên netewperest hestên wan bicî bike daxwazên wan cî bicî bike dibêje şevek ji nişka ve em ê êrişî Yunanê bike em ê serbazên xwe bişînin wê derin di demekî wiha da tiştek ez wiha pêş nabînim zehmet e. کەواتە بنەریناتە ئەمریکا ڕۆسیا وڵاتên ڕۆژئاوا وێ ڕێ بدەن ئەگەر شەڕێکی هۆ ڕۆ بدەتن چون هەردوو وڵات ئەندامن di ناتوێدا yani onlar izin vermezler. Ew ji xwe rê nadin di nav NATOyê de İki NATO du hevpeymanên NATO şerê hev nakin zehmete şerê hev bikin alî ji vê tiştê naxuz ji ver wê demê tê wate ku nemana NATOyê de helweşana NATOyê Amerîka vê yekê qebûl nakin Rusya rewşa Rusyayê di rewşa niha de taybet piştî şerê Ukraynayê û yê berê şerê Ukraynayê hinek cudayî heye niha Yunan alî Yunanê tevî NATOyê li gel NATOyê hember Rusyayê cih digire ji ber vê yekê Yunanistan ile di navbera Yunan û Rusyayê de hinek nakokiye wek berê germ nîne hinek sar bûye زۆر باشە وەکە دەزانین کۆیۆنان بەرێ سەر بە ئیمپەراتۆریەتە عوسمانی بووە ینی ڕەجەب تەیب ئەردوگان توخوازیتن vêyekê vegerînitin beşekê ji giravên ketîne di nava Yûnanê bixebin destê xwe de mebesta wî ev e yani o 1913 sala 1913 de di şerê Balkanan da Osmaniyan winda kir. Ege Denizi'ndeki Wê demê giravên Egeyê di radestekî werin zilhêzên cîhanê yên wê demê li ser vê gotûbêj kirine wan ji hemû giravên derya Egeyê
radesi Yunan'e kirin. O büyü havayı çare ditin. Tene çen legal Çanakkale'yi giravin İmrozu radesi Türkiye kirin. O çen de giravin di radesi Türkiye kirin. Le naha Yunan 1913 anlaşması. Ligor peymana 1913'de o piştireci o pişti Lozan'ı hen peymanın dij hene ye Paris'e heye İkinci Dünya Savaşı'nda pişti şere cihanı ye düemin hatı bu kirine ev peyman de hamuyanda nişan kiriye kija ger av durge radesti Yunan'e hatiye kirin ev hatı bu nişandan naha Yunan de peyvendiye nav devleti de bir başka ülkeye verilmesi için jibo ger av ki radesti velate ki bekirin deve nav wan vere gotin veya coğrafya o hen grav hen mroftedan nine evji Yunanistan'a ait Yunan ve xwe kabul dike le ev nerasa ev tişekwan برش يشار جناب و برز و وزیر دروی ترکیه بوا این باش شارزانه کی پابندی پیمان نامه نو دولتی نابیتن ترکیه یا یونان bir daha sorar mısınız soruyu biraz daha açık. kemek di zelal be baş اگر ورگیری من جاره کادن پرسی بو دوباره کتن یعنی ترکیه aha Yani uluslararası camiler ligor Yunanistan'ı mı destekler? gelo raya giştiye nav devleti piştevaniye Türkiye bike yani Yunan'e bike Türkiye şu tarihinin en yalnız Türkiye dve deme de dema xoya her tene bu ne daye bu sıralarda piştevaniya ve keme dve deme de Türkiye nakokiyen xwe kur neke ji ber welat ji ber ku piştevaniya wan nîne ji damezrandina komarê heta niha gelek tenê maye زور باشه پرسامن اف بو نک پشتوانیا نیو دولتی پشتوانیا کیجان عالی دیگتن مگوت تا اماجه و یکی کر کو پیمان نامه هنه جبو دیاری کنا سنوران دنافبرا ترکیه و یونانه کیجان عالی ترکیه یان یونان پابندی ریکفتنا نابیتن yani Türkiye'nin uymadığı bir uluslararası kural yok. Türkiye hemû pîvanên navdewletî cibîcî dike niha alî ku dijî yasayên navdewletî tev digere Yunan e Batı Trakya'daki li Trakya dibe li Derya İcê dibe ondan sonra li wan deran Türkiye'ye her wiha yani Anadolu ana karasına yakın olan adaların ji bo giravên ku nêzîkî Tirkiyeyê li deniz yetki alanı var mı yok mu meselesinde duvarê deselatên Yunanê de Yunan dijî yasayên navdewletî tev digere برس یشار یاکش وزیر بری درو یه ترکیه برای اسکایپیتو گلما بوی گل کی سپاس